Татаринформ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Ансамбль шушы дәвер эчендә тупланган традицияләрне дәвам итеп, аларны үстереп, яңа бизәкләр өстәп иҗат итә. Итак, премьера вокально-хореографического спектакля по пьесе Карима Тинчурина «Голубая шаль. Зәңгәр шәл». Музыка Салиха Сайдрашева. Ya kızım, bir yalıktırmayın da yüzünü kursak. Kitapta işanlarga yüzbaşı kursa ruhsatı dedi ya kızım. Yani yapmışsın. Subhanallah. Subhanallah. Tamam, ışık öldürgen bu.
Barakallah. Kızım bu sebebi için kula. Veysene. Berekallah, berekallah Veysene. Süleyman Peygamber'de de bir şu kadını Meysere isimli bu kadın. Meysere, Meysere. Şudi, şudi, şudi. Şudi, şudi, şudi. Baksana, baksana. Yine, 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 yine. Bana kızım, senin yüzlerine parağında, sende konkret avruğu var şekil tutuyor. Bile şunlarda tuzludur, kakiler ışkırıp çıkarır, kakiler. Merhaballah, ışkırır kakiler. Geçişi şimalı gözüne. Resimli. Merhaballah, merhaballah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sayın, şeylerin gözü olsun. Yusuf kayıyor. Savaş, savaş.
Uzaktan koy. Kimlesin bu ne? Ana. Kimle? Ana. Kimle? Yani kızlar, koysanız bir ip yavukla kullanana şuna bulur. Kalktılar Господи! Ey be kızlar!
Білмеймін, нешік қунағы дерсің бе? Болат бәлі, шул хәтлі сағындым. Шул хәтлі сағындым. 2 ел. Сені көрмесем өлер бітісілі болайды. Мәйсәлі жағын, мен туй итерге деп қойттым. Туй итерге ақшанда бар. Сенің ойың ескешемі? Нешек әйтірге де білмеймін. Риза. Бүгінден үк Риза сенің білен кетірген. Бұлдығына! Келесі алтынарға күрілетіп туй итермі! Siz bunda ne işliysiniz? Mekke domuzları, imansızlık, değerli noktası, yumamlığını, esir, şartlı şeytanı, var benim evimde. Kızı yaşında bu. Ertege nikah.
sirek kallerin. Meyseleme 50 işan, 5. katılık kalıp bitti. Meyselenin işan tuzağından nişik bulsa da kutlarasıyı. Yigitler, mindügün şu sefer geçiğine. Yigitler, koysanız bırak, gel yürüdü bulup barkarsa. Kadim korkmayın. İşe gitti. Nişan Hazrettin bandırasında Furkan. Ул бит трус! Курха! Yigitler buldunuz bizi. Kırgız. Kırgız yigitler. Rahmet yigitler. Rahmet. Yegiz. Yolga bir dığa.
Татаринформ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.